dobro došli u našu malu školu. Ako kuhate svakodnevno, vjerojatno vas nemamo čemu naučiti, ali možemo vas inspirirati, dati ideju što skuhati jer mnogi kažu da im je upravo to najteži dio pripreme obroka. Ovaj današnji recept idealan je za Veliki petak kada većina jede postno. Pripremamo oslić na malo drukčiji način, s povrćem i tjesteninom. Oslić je odlična namirnica, zahvalan je za pripremu, a ovaj je iz divljeg ulova, bogat je proteinima i omega-3 masnim kiselinama. Važno mi je u kakvom posuđu pripremam hranu, ova tava je neprijanjujuća, ima indikator topline, a dodatni bonus je da je napravljena u cijelosti od recikliranih materijala. Dodajem maslinovo ulje, dodajem zgnječeni češnjak, dodajem limunov sok, dodat ću tikvice, odličan su izvor vlakana i pirjati ih 10-ak minuta. Dodat ću rajčice. Dok se povrće pirja, pripremit ću tjesteninu. Odabrala sam fuži s čili paprikom. Kad god mogu, biram domaću tjesteninu s dugom tradicijom. Ova se proizvodi valjajući pa ne gubi kvaliteti. Ako ste ljubitelj tijesta kao ja, sve ćete ovo uzeti u obzir. Oslić sam osušila, posolila, popaprila i ide na tavuk. Tjestenina je gotova, ubacit ću je u povrće i sve to posložiti na tanjuru s oslićem. Kad probate ovo jelo, ne možete vjerovati da ovako nešto jednostavno može biti toliko ukusno. Sve namirnice dolaze do izražaja, a opet je nutritivno bogato i zdravo. Uskrsna trpeza uvijek je bogata, na njoj su razna peciva, a ja sam ove godine htjela napraviti proteinsko pecivo, pa sam malo istražila što i kako i naišla sam na palačinke od samo 2 sastojka, narančaste leće i vode. Narančasta leća vam je odlična namirnica, brzo je gotova, ja je koristim za variva, salate i juhe, a evo odnedavno i za palačinke. Odličan je izvor vlakana, minerala i željeza. Ne mogu zamisliti Uskrs bez Francuske, a ovaj miks mi olakšava posao i štedi vrijeme. Nema pranja, nema reckanja, a povrće je smrznuto svježe. Nutricionisti se slažu da je francuska salata dobar, nutritivno bogat obrok, jedino je majoneza problematična. Zato ćemo mi napraviti svoju zdraviju verziju od avokada. Majonezu radim od jednog zrelog avokada, dodat ću maslinovo ulje, stavljam malo limunovog soka, sol, kajinski papar, pola glavice luka i miksam. Palačinke od leće sam pretvorila u kanapejče i ovako ću ih ukrasiti francuskom. Ova mi je odlična ideja za šareni, a zdrav uskrsni stol. Nakon ovoliko pripremljenih jela, vrijeme je i za pauzu. Nagradit ću se s kavom, s opojnim cvjetnim notama i naznakom karamele.